One debit order or more to your bank account on the NetBank Money app to stand a chance to win an iPhone or Samsung tablet up to the value of 20,000 Rand. Welcome to Amavenza TV, it's the DSTV Premiership. Orlando Pirates 1, Amazulu 0. I'm joined by their chairman, Traga Parks. Yawini Paris, Yawin. 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 Hayi, sokushaya. Awumfana. Webafu. Lana mangena ngale giya. Ngizama ukushweleza. Ngizama ukushweleza esizweni sakaZulu, ngishweleza kwiKZN yonke, ngishweleza ezinduneni, ngishweleza emakhosini, ngithi kwisilo samabandla onke ayicabene ayikabi usuthu olumabheshankone bangani labantu umdidiyelo wamabutho mayethi hlangana Zulu uzeke ngadlali le team mangabe igadla ngalesilogele esithi AmaZulu FC akusiyona indlala ukuthi ke bahlangane nathi ngesikhathi esirongo abantu balongo bahlangana nabantu abalongo sibuya emabhida ngithi shwele silo samabandla shwele misuzulu kodwa kubona ukhuluma iqiniso kubona izitha ungukuthi bekumele senze umthetho nje kuphela ziyazi izitha guys, let's be fair. Uyibona kusasa ziyadla bafowethu before samabhakane nje umessage sifuna ukudlulisa, sifuna ukuthi njengePirates bedlala la eOrlando siyazi ukuthi eSouth Africa uPSL kunale team yasePitori ebizwa iSundowns ebhekene nomqansa namhlanje ukuthi iyodlala neExperience yaseTunisia. On behalf of abalandeli bePirates sibafisela inhlanhla ngoba ba represent iPSL iPretier ayorepresenta sithi le flag balibambe iqini sithi iflag leli balibambe iqini kabuyelo ke Masandawana. All the best. Man of the match Raguban, chairman. Yeah, siyabonga Masandowns ke niqiniseni madoda. I just wish nami empilweni yami kusasa ne makuthiwa automatically nyaya ku NetBank khena ngihlangane na Nkosi yamazi yazi kumnandi kanjani uthatha indlondo kumuntu osilias ayinto kuthiwa hayi besingekho thina emotion interview chairman. Give me man of the match. Mfana mncane bambiza ngesisuthu noba ngingakabikho kahle kuthi esuthwini usiye sesana fana sesana le attire Paris is too strong. Masiku praise please ubeka umoya phasi mfana udlala ibhola usasemncane ungathi umusuthandazwa ubese uxhomela ubhuti abadala. Today unikeze everything esifuna usabalandeli bePirates, and then too angimbonge futhi nobabasa indlela azume ngayo igoli really AmaZulu abeze nestructure ebesi upoison ukuthi sikwazi ukuthi siba discipline ngalendlela kaWaneli. I think kuhambe ngokwemithandazo yami ukuthi angifisi ukuthi AmaZulu asinikeze ibehavior erongo for the first time because okwenzeka emabhida kodwa mangabe behloniphile sadlala ibhola elimnandi lunabo uWaneli kumele babuye nawo ukukhumbula phela lana kwesikamabinzela bongeke singabaphathisa umphako wokuluza bekumele baphume bedliwe bekumele ngesikotini lana bekumele baphume bedliwe. Chairman, before igame u-Extin bekakhuluma chairman. Mfowethu asimncomo esitini bafowethu noba masimncomo esitini kuzoba buhlungu kubalandeli beChiefs because somehow to be honest ama-players mayihambe emathimini wethu esiwasupportayo akawambi ngoba naku kuyithina esingawafuni amanye ahamba because of i-management. I think right now uma nga u-Estin wayonile kwi-Chiefs
uBobby ne-management ye-Chiefs, please swallow your pride. Bring back that guy. Umsebe ispansawo ku-Chiefs isikhona futhi isikhulu. Yeah. Angifuni bathi-ke abalandeli be-Chiefs ngiyaqambukela. Cha amangabe sebangabe-ke ICU kumele ngikhulume njengobaba wabo baphume ICU. Abambuyi u-16 u-18 usevuthiwe manje. I think namaphutha awenza kwi-Chiefs esase-young. Now usebonile manje ukuthi ibhola i-future yakhe. Ngiyathola. Khumbula lo 18 esimthandazayo namhlanje i-development yakho iqale kwi-Chiefs. Exactly. Of which ama-roots we-Chiefs mangabe esebonakala ukuthi a-strong i-Chiefs ayibuyise u-16 back. Ngiyabonga Chairman. Before i-Pirates imbuyisela ekhaya ngoba lela bhola lidlalayo ibhola le-Pirates. Ngizomthatha mabangamthathi. Mangabe i-Chiefs ile lokulala Hayi nathi somthatha. somthatha phela umdlalo lo kumele azosebenza ngo-Pirates. Angiphinde ngibonge futhi mafezi wethu ngabe ngibadlela umona abalandeli be-Pirates uma ngingangababongi abalandeli be-Pirates mfowethu akukuteki uphi sibuya emabhida besiyobukela i-Nedbank benza i-sold out. I-attendance yanamhlanje la e-Orlando ibimangaza wonke umuntu. Amabhakane bafowethu please asiphusheni sisupporteni team yethu esiyithandayo mahala for free niyazi mabhakane ekuhleni nasebubeni njengamanje siyaprepare ukuthi siye PE nakhona e-PE siyokwenza i-sold out e-Eastern Cape nginama-branching waba ngithi-ke kubo Sherman nabona transport organizer nabona bhala please ma-Pirates amahle mabhakane amahle ashoveni iGqeberha asenzi bencinci iGqeberha abantu abokuthi asenzeni bencinci incinci-ke la Gqeberha yaNelson Mandela Stadium asenzeni sold out and then amatikiti asekhona asiphuthumeni mabhakane siwathengeni siyobonana khona-ke eNelson Mandela Stadium kwi-Nedbank kodwa njengamanje ngithi ezimnyama ngenkani ezingamagebhlet agibha umhlaba kamasipala zawubhekisa phezulu hayi bafowethu injabulo seyiyazela sisayifuna iza kuthini. Chairman before uhamba yazi ngizwe bathi Chairman ku-Nedbank money app yakho nje mawungalinka i-debit order nje iyi-1 kwi-account yakho ungawina i-iPad or i-Samsung worth 20,000 uziyakhipha at the end of the week. Awuziyakhipha mabhakaniya mina-ke ngithandelani into ezinhle mabhakaniya ake ningasali bafowethu ake njengamanje i-Nedbank isawavulela ama-opportunity nizovulela bafowethu lenhlanhla ngicela ikithathwe yinini amabhakaniya 20,000 niwine bafowethu into ezinhle nayi Nedbank ikhona. Khumbulani le Nedbank the moment iya iphela nama-chances okuwina into ezinhla nawo futhi aya ephela. So participate manje ngenela i-competition inhlanhla namhlanje nakusasa ingawo ngenelani mabhakaniya. Thank you Chairman. Thank you Chairman. Thank you Chairman. Thank you Chairman. Thank you Chairman.